Kongoi chamanikab Jehovah, kakeit sait nekimeche ketau lesson, ameche atachak tugul ketebi kibagenge yekibendi alocheng Bible akecheng lesson kotitinye ak kalamit ak kartasit sisir ng'alek cheking'ololi kibagenge. Ko eng betutab rani kemite lesson number nebo somok ketesetai kinetigei akobo kitabutab Paulo ak Kolosaik kotuitose kipsengwet ak Kristo kobun Kristo. Ko kemite betutab rani lesson nemite kelen nebo somok kolen sobet ak meet. Ko eng betutab rani biik chetomo ketuitosi kibagenge kemite ak mwalimuinik. Ameche ale atoche Pastor Ng'etich, Pastor Nyalilei Arap Maru ak Sister Yanyo Evelyn Tarus. Ko kimi kibagenge koboto ane Lilian Maswa. Kimi kibagenge. Eng betutab rani ko wikit konye kongetar lesson nebo aeng komi biik chekoisubech eng YouTube kokere kokomwa kongoi biik alake kosir alake tebutik ko kakimeche kemwa kongoi mising amu kimi kibagenge kekose ng'oliotab Jehovah ak kiyoktoi chi age tugul kowo akomwaita. Ko eng tebutik chekoteb kemeche kele kakisomok kele rani kemeche sikesir kewalu eng kinatutab YouTube. Ko chekokewalu koker biik alake ngototinye maswali koteb. Kongoi mising kakwek tugul cheosubech, kimwoe kongoi eng kondoiwok Jehovah kou yekisome kondoiwech achek tugul eng betutab rani. Ko yemakitau ameche kesaa ngesanyun. Jehovah nesobe koigeny. Kakikur kaineng'ung Jehovah asikobit itebi kobotech. Kisome Jehovah kele kongoi amu inye nekoiribech eng wikit komugul akoi rani. Ara Jehovah yeking'onye ng'oliondeng'ung kesome kondoiwetab emengung netilil. Indochi agenge Jehovah eng kurget asikobit kotororo kaineng'ung. Kimwoe kongoi eng ki age tugul eng kainetab Jesu Netindenyo. Amen. Ko kongoi mising abwoti ale kakemwa lesson kele kimite eng barakutab lesson nebo wikit kolen sobet ak meet. Ko eng yu ko kesomani kurget nebo metit nebo eng Pilipik agenge koitit 21. Pilipik agenge koitit 21. Tos kosomanwech ng'o netindoi eng yotok haraka siketoretkei. Kale Pilipik agenge koitit ata? 21. Agenge 21 Pilipik komwoe kole amu ang ane ngasobe ko Kristo ako ngamei ko borotet. Kongoi amu ane ngasobe ko Kristo ako ngame ko borotet. Kikas ng'oliot nekamwa Paulo kole ngasobe ko Kristo ngame ko borotet. Tos ile alya chichi kararan metit lakini Kararget. ache kararget mising komamwoe ng'oliondono kolen ngasobe. Nin ko kakochal kabisa. Ko kekere eng yu kele sobet keker kele ole uu sobeng'ung. Kimeche kenai kele kekere ng'alek chekamwa Paulo ko kemeche eng yu keker kele une sobeng'ung ak ole ikertoi ano biik alak mising ko biik chemayaun chemie. Ne kabarunet neketindoi nekibortoi Kristo eng bichotok anan sobondang'ung anan sobeng'ung koboru ne kotugul. Abwoti ale eng wikini kemeche kenai kounotok kele une sobeng'ung. Ikere Paulo ine kokitil kole ngasobe ko Kristo ko ngame ko berur. Tos itinye neunotok? Ko ngemwa kitabutab Philip kakesoman
igere ile ngalechu ko kimamwa Paulo buch koek ngal naga kakocha kile Paulo yani kimuche kakoker kole ngame ame amu Jeiso ako kinai kole ako ndomi komamite hasara ako uyo kakomwa kole ngame ko borotet ko chi newendi mising cheng'ololi ng'olyo kole kokiborsinye maya bandek chekokikol kokilya ko chi netindoi tuguk cheikere ile togu anganyun Paulo matogu chechiket lakini kale ane ngame ko borotet ni ko kabarunet nebo Kristo nekiborchini biik alak neikere ile akot ndakakoyait kolya ko ne notononchini eng sobenyu. Kale kimwa chito age nekekure Martin Luther Jr. nekimi America kole ngoto tomo konai chito kito netononjin eng sobenyi yani netononjin ngot koit komechi kotomo konai sobenyi kole une. Kokimwa Paulo kole yani kabwatutikuk ko makat iwal asikobit kabwatutikuk anan ko boisieng'ung anan ko sobeng'ung ko kolildab Kristo. Ngemwa eng Kingeresa ko to magnify Christ eng sobeng'ung. Ko ngisoman kitabutab Galatiek 1:22 akoi 24 anan Tesalonikeek nebo 2:1-11 akoi 12 igere ile sobetab Paulo ko kobarta Kristo. Kimatokomi kiy age nelen kamil anan komite kiy age sobenyi eng komi korkoret anan komi ebonu kokale Paulo abarta Kristo. Tos kityem inye ile au notok nengomite nyalilda anan ko ne koibarte Kristo. Paulo ko eng sobenyi komelen ki rahisi. Kingokakowalak Paulo kokakonam Jeiso kakotui konai kole Jeiso kosikosobe eng ine kosobe ko Jeiso. Kokale akot ndamakituch sobondanyu anan kolya kobirur. Mite kale Kingeresa kale ngosobenyu anan ko ne kole ko wings yani mamite kele kere ngerwae biik cherwae komiten nename namba 1 akot eng class ko kicham kebendi namba 1 namba 2 namba 3 lakini kochokawinen ko inendet kokere kole akot ndameet kokawinen kokasir. Ko notok ko nekinetigei kele sobetab Paulo. Isomani eng kitabutab Korintoek nebo 2:11 akoi 11:23 akoi 27 kekere birutik chekinyor Paulo. Kale ki betusiek chechang eng biikab Yahudik ko kikibire chito kwartam komee. Lakini kale Paulo kikibire konyil 5 ako eng choto 5 ko kikikwere yani nakikwere kong'et agenge 40 kong'et agenge. Nakilen kele kikwer kele yani ndakikwere agenge kole kobeku lakini ibwat ile kakikwerin konyil 5 kainekite meet lakini kitoch. Kinyo nebo 2 king beek kororokto en melit. Kikiwir kinyalil eng biik che Yahudik anan ko biik che kipsuraek kikure kipsuraek cheu akot achek mamite ole mabun Paulo eng komite biik mokoraek eng ko biik buch kale ko kikinyalil Paulo. Akot betusiek alak eng jela anan ko mami ruon yani
ngorubet anan ko ne tugul kibun Paulo tugul chemochoton, lakini makoskong kot koriregei. Kiiro Paulo kole ing chu tugul kokolilda Kristo eng sobenyi. Ko igere kole akot ndame komakoywei amu kere tai. Kikoro tai konai kole kuyo labatindet konget kole ngait yun kokanam goal. Ko inendet ko kinai kole akot ndalya akame anyoru sobet eng Kristo amu ing'et ane nyone ng'etiet, nyone Kristo nyokong'eti inendet akonyoru sobondo nebo koikeny. Maamu borik kakibir kipchongon, nyoru borto age ne noto nyeking'eti. Ako kongen kole kure inendet Jehova kokochin boisiet asikoming'ingei ako kwai boisiet kondochin tamirmiriet ne tilil. Ko angot achek kengen kele ang betusiechu kemite sobet neng'wan iman nekokoit usonet newendi kimas ak kimas igere ile ngomakitonon kenai kele boriet nekikere kekere kele kabaregei ano, kakibortos ano, kakibar akot boiyot president nebo emet age ko igere kele cho kobo karik lakini boriet nemite kitindoi eng tupchosiechu ko nebo kiptamirmir. Ko ngotko tomo itonone imanda asilach karik cheimuchi isirtoe yutok kotomo kenam ako kirkireni emet. Ko Paulo ko kenetech Paulo kenyoru kewal kabwatutik chok nekiwaloksei akeeku eng sobet sikesobe ko Kristo asikibarte Jeiso eng kotkan kora kiborchi biik cho machamech akecham icheget kot kole chichi akot ndoachini cheyachen igere koiwo chemyachen nguno makomyach akot kebargei ak chichi komach konai kole ng'o amune sicham Jeiso inyo. Ko ameche isir kurget Pilipik 1:20 nakakemwa, Kolosaik 1:22-24, Tesaloniket nebo 2:1-11-12 siker kabwatutik anan ko yani nailen ameche amul aker ole kiwetito Paulo asikinetkei. Nebo oeng ko sobet notok kimwoe Paulo kole ngosobe anan ngame koberu. Ko ing yotok kekere kele asikeyai kou notok ko keyai boisiet kekur biik alak, kemwochi biik alak, keamdochi biik alak, kinet biik alak. Kou Paulo kale sobenyi ko kiu chi netinye kwanda nebo lagok. Mautie lagokchi konet amu kisirchin baronok ngomite korkoret akobwoti icheget akong'ololchin icheget asikobit kotononso. Ko nguno ngokakeamdochi biik alak anan kokakonyor kurset biik akobwa kaniset ko acheget ko kakikonech ketononse akinet ichek. Akeyochi ngokewendi ibikere ngokamakotinye ngoroik, ngokamokotindoi kweinik iipchi. Itinye kweinik ata eng kong'ung iibe cheitindoi ikochi akot ngoriet agenge amu akot na kararan yote Jehova kurget nekomengen. Ko asikobit koker biik alake kole kokiochi ano anan komatkoek achek. Kale Paulo yani kikoek Kristo neibortoi maanganet. Chang biik chekikoek mokorek anan ko ene komeche koborgei. Ngokakonai chito kole kiasoman kialya komeche koborgei. Lakini eng Paulo kotinye kiy age tugul
eng ung'otienyi kokie Kristo. Ko abwoti ale kakenai kele tuguk aeng kesopche kokeyochi boisiet Kristo. Akot ndait koek meet amu nyone Kristo konekit. Ko ngolilda Kristo eng sobenyo anan akot eng meet. Amache atupche yotok ngot kotinye chi maswali anan ngomeche koteshi akochini mwalimuinik asikobit konam mwalimuiyot nerubei. Bas ngateshi eng yotok. Kameche kesisini lesson nebo rani. Keweke let kitikin. Ngisoman kitabutab ng'ang'utiet 12 kong'ete 7 akoi 9 kokale kitoige luget eng kipsengwet. Kabarakei Mikael ak malaikaisiekab kipsengwet ak lugosiekab setani maswetit. Ko sikobargei kokale kang'aa Jehova ngisoman kora eng kitabutab ng'ang'utiet 13 koite lo kokale amu kale kyoker nyanje maswetit neo nebirir. Ko kakoib agenge eng malaikaisiekab kipsengwet agenge eng somok. Kale akinyokwochi luget eng neregek cheechen kaniset. Sikenyolili akomi meet ak usisiosiek kokale akiyat kutinyi kochub Jehova akochub kainenyi ak konyi ak ichek chemenye kipsengwet. Kokale God cannot be trusted. Makimuchi kimong Jehova ini, mayome mieindonyi. Either koboisie Jehova birchin anan kokoito asoya sikong'al biik. Lakini ngot ketonone imanda kekandalgei asindoni. Akinyo akoker kole matakomuch kong'et kochorgei kotinye neregek chelaldos nebo kwong'ut. Akole kipsengwet bwo akobo ing'ony amu kakochorgei konyo olotok. Tatyo kole ng'ang'utionoto 12 koite 17 akinyo maswetit akonerekyi maswetinoto kwondo akwo kobargei ak keswekchi cheking'et cheribe ng'atutikab Jehova akotinye baornatetab Jeiso akotonone ng'aniekab nyanjet. Chi age tugul nenyone komasta nebo Jehova mungongebir kurayat kesindan eng kipsengwet kole ngoja kochorgei konyone ak neregek. Ko lugoni kitinye eng lagokab Jehova chekaba komasin kokale amu kanyo kobunjo kejeiyatab Adam ako kemach iwe komasta nini bibir kura ketuitosi. Ko lugoni ikere keborie ko maswetit nekanerekyi kaniset. Tebutiet ko ni, tos yamech mieindab Jehova, atebenyi, tolosienyi, itondanyi ko itonoto nemomoche setani. Ko nikere eng ng'ony tugul ko kiboriote setani chi netala nekararan. Ikere keborie kwonyik amu kimoche kotinye tolosiet nebo ribetab lakwa nemining nekiribe kiy akecham ipkosop. Lagok chemengechen chematinye kimnon ikere kounyere biik alake anan ngebar eng lugosiek kebore ngakimi akot ng'atutik chekilen kiribe osot ak lagok. Ko yekakonerech setani komakongen choto. Ko ngiwe ola tugul ngo lugosiek eng korik ngo ne. Lakini ko nipkobata ko kristianik chetoloen akotinye tilbisto nebo Jeiso. Ko nga kamatami yekeborie komi chito age ne nyitei kokere chinat kan kora kolen onyoiwa kat anan kaikai anan ne. Line koroepchini amu kebwoti tengekwokikyik ko nerech setani koulienen amu luget nekikisindan eng kipsengwet. Konoto amune king'olole eng wikini meet ak sobet amu ngotosobe akobo Kristo kobortokte lapkeiyetab Jeiso. Ako ngonerech setani akomach kwai luget akomach kousis kotononi kora Jeiso kotogu itondanyi. Asingeba taitab kapkirwoketab kipsengwet koboru sobetab kristianatet kele yome imyan mieindo nebo Jehova. Kounotok eng kurset nekikikurech komakikitonon kityo eng sobenyo nekikiyan Jeiso. Ako ngebwa ko ki kaniset akemeng'isie kibagenge kuyo makeng'alal eng wikini kibendi. Koboru kele kakaa ngiyan Jeiso ketebche eng chomyet. Chomdos kapchi, chomdos kaniset, chomdos kokwet ak kotok logoiwek chemyachen eng atebetab kaniset kele
His grace is sufficient. Yame mnyeindap Jehovah. Ako ngunyo itondap Jesu ko wala boror ne bakapchi wala ko ne bakapchi tos ibar wet nagsomani. Inye agong ako kweng ako kaniset nalildolap keyetap Jesu. Ko bor ko le bayman Jehovah. Ako lembeje chigika ngaj setani Jehovah ko ibalembeje. Kongoi. Kongoi missing Pastor eng tes chine nekoitesyi ak toche mwalimu nerube konetech eng Jumatatu. Kongoi missing. Jumatatu kumwae kolen ngamei ko borotet. Nito ko konetisiet nekakonetech Lilian eng taunet keker ng'oliot neo nebo komonut nekale ngamei ko borotet. Kotugul kongengalale borotet kuyokakas ko kelchin. Kamwa chi kole ngamei ko kelchin. Lakini kotugul ngome chi kele kakoru chi kelen kokibet chito nekobo komonut. Kokibet chito ko ibe keber no kitindoi pengo nekakobet amu kabetetab chi anum agenge eng tilenyo sigindenyo nekitupche chorwenyo kolen chito kakobet pengo. Lakini Paulo komwae kole kelchin nito. Kale ngamei ko kelchin anan ko borotet. Kelchin eng kor neu ne. Kangalal Paulo ng'olyondoni kotindoi nyikanatet neo ako tindoi kamang'unet nesirtot amu ingen kito nekikolewen. Ingen kole mi kamang'unet eng Jeiso nekikolewen ine. Ngiro eng kitabutab Ebesoek 4 koitiene ko 22 komwae kole alore ku chito nebo keny noto tebeng'wong nebo atkinye neng'emaksei kou magutik cheyaach chebo kenisiet asi owalake olelakitu eng tamirmirietab nautikwok ak olach chito nelel nekikee eng Jehova eng imanda ak tililindo nebo iman. Kale ale oregu chito nebo keny. Ngong'ololi Paulo eng yu kong'ololi amu kingen kole kakorek chito nebo keny. Ngong'ololi Paulo eng yu kongen kole kakolach chito nelel nekikei eng tamirmirietab Jehova. Chito nekikimimi eng tamirmiriet ko yautiet nelel. Noto nakamwa kitabutab Korindoek nebo 2:10 kole noto anyun ngomite chi eng Kristo ko kakeyai koek chito nelel. Kakosirto tuguk chebo keny okero kakoek chelelach. Ngong'ololi Paulo kong'ololi kotindoi eng kabwatutik chik yautiet nelel amu ingen kole mite eng Kristo Jeiso. Ko angonda bit kiy nekeusei, angonda bit biret nekebire borto barak, kongen kole tindoi kito nebo komonut eng oritinyi amu yautiet nelel eng tamirmiriet eng Jeiso Kristo nekikoyai inendet koek kito nelel amu kikorek kito neos. Komwae kole kokikoyonik ketinye kebeber eng luget neo kuyokomwae Pastor. Kimi emet neunung'oni, kimite emet nemildogei. Kimi lugoni akoi kebe kererit anan akoi keker Jeiso koweksei. Tuguk oeng, either keng'etu akoi tun kero Jeiso anan koit kasarta nekakiruiye kotesetai luget akoi keker kiptayat Jeiso konyone. Ne kito nenyolunot kingen anan ne kito nenyolunot keyai koek kristianik kingen kele kimite eng kwenutab luget. Kele ngebendi luget atkai tugul ko makat kotindoi chi tugul silaha anan karikab luget chekimuchi keba asikobit terterisiek eng luget ko makat itindoi karikab luget. Eng yu ko ng'alal as kele nyolunot ingen ile yeimoche iwe luget ko makat inai ile luget neine lugoni. Ngap komite luget nekele no kibendi kityongon kele keborye ng'alek keba chekile nginama kipchabonik keba chekile naja maai kipchabet kimeche bundukit keba nekile aja koik komi age nele naja ane ko chemasindariet kobe kele luget nekiwendi ko luget neine asobit terterishe ko makat ichopkei. Paulo ini ko kyakochobok eng luget ako kingen kole aterterishei amu kingen kole tindoi karik chebo luget cheimuchi koterterishe. Atyo kongen kole angot ndawe kotame eng lugoni angen ale atinye katerterishet amu luget karik chetindoi chebo luget kokochin hakikisho koek katerterin amu chito nemite tai eng lugetab Paulo ko kikoterter inendet.
ako mitei ko inendet ne jamatari nebo luget ne noto ko Jeiso. Kola amu maba amu girong ta botab gorin deng nebo taman ga tin sumok. Kala amu agot ngebendo tieng borto kala ko magiye luget en gatabeta borto. Nata kamane asege meje genai kari ke luget. Gere gele ngebendo tieng borto kuye mi nguno ko luget ne mi detail nyo. Daga lagi ki bitang songot ago jor ga ngon. Ko magi muje ge ay en borukyo. Lakin ne amu kari ga luget nyo ko ala ko mo borto. Ako tinye kamuget en taitab Jehova ko lulu Moshe. Maba borta gari kigetundai. Lakini gari yutaju ko muji en taitab Jehova ko lul iri Moshe. Ke ngora no kponge. Ameji ragot iri me da bajirigo. Onagi mu gulundo. Ilul iri me tab jirigo. Mamu gari arangim na tet a lawa Australia. Lakini amu kim na tet nagi bun gipsangot. Enga net aktono net nagi tiega gipsangot lawa Australia. Ko gi mu ko lul iri metap chirigo engim na toshek chema bay unek amaba gim na tetap chi lagin no kim na tetap Jehova engna ta ga negele amugi mi taluger maluger ta borto awaluger ta ta mir ke murwanen ke ba isieta un miriet asoga be ke terter lugon ta miriet go gonne Jehova ko bun Jeiso ago ki go terter Jeiso inendet lugon nito hi amugi ki gartat mehet eng murto yot met nagibagoy aso bit kenyo sabon na bago aje egnata yigmitay ako igi ungatin gorita Jeiso ko iga terter go kosir kama tabuta bebeso la aiteni ko taw ngitaw ne taman ko mo tuku keje ni ngaje ko ga sama ga tokol ala na bala tanyun o yu jegi men ngiptaya agi ngim na tetap kamu ganyi wala gari kabluget komukul tiba Jehova sokobit omu jogren daga berisio shega boinde amu maba kabelen nyo bagay porto agarati agobale tornato shek akta mi agim na to shek eng bawuni ga ngonyuni tiba mesunde to eng lugo shega to mirik tiba yait na taganyon onam gari kabluget komukul tiba Jehova sokobit omu ogrende eng petut neya ak yaga oyay tugul otonon sanyon ko ga garman suone te ko engmanet ago wala karne tar teget no manda ago ga ora tigel ko bekina to logo ye kemnyach chebo kaliet ak onam go boto jun tugul longet ap kayanet no muji omise gib chabon tugul chebo mat nebo inendet ne ago nam gu tuetab yetunet agro tuetab chop nebo tawn miriet natok ngaliatab Jehova osabe du sek tugul eng dawn miriet ko bota saet tugul aga gaigaet agorirse eng notok eng kagiletab ket tugul aga gaigaet ko bota tugul je trilen kagone gari ke baluget ke ba Jehova te nyolum not ke tindai ko kristianik asogo bit ki much ki terter lugone age amu yoga gire go borto ne jitana bogay kala gi la jitana lel ko nyone automatic ak kare je lugone gonyo jitana lel ritinyo gonyo na gari ke baluget ko egin dai jitana lel gen nyagari ke bata miriet te gone ko la ko sangot ko ila ko sangot ko magit nyagala lanet ngiro gari ke bay setane nguno ko bay setane kari ke terchin asoga bit ko chor kalle gi nyone kalle nyone iso ko chor ago ngam ye chogobar ago kala werita kala ako ane ko kyanyo asoga bit ko nyor sabondo ije chorset nyo ko nyone setane ko nyone ko jorin ago lagun ngoriet nebo nebo go yuiset ni da tu ke bay setane asoga jorin ngore ne berber kalle lagun ngoriet ap ko beri enno ka yuiset asingi le na ko te to non dai ta bi it nya gala lana goti le na goti le imwa na go mega nyimwa amu meme ji to no na gi mwa mene ta Jehova ago ti ga se le gi gere ge ole mi ge kin ngo manda Jehova ko it nya ga yuiset ne me muji mwa agi grende kita na ga mwa na bala be pa ise setan tu ku yoto laga ne mi te ni go ne ki bi ni gana te en bay tin ke batay ti gi ngada got ma shek shadra ga bet ne ga ji to non so laga ne nga sarta ne nyana aje ko ngur chobi joto te mu ko to non so yegi ci kin ngo manda Jehova kalle ko ni setan ne ga yuiset aso bi meto no nga manda agi baru musmamo ne ba kita ne le ne gi ko nyo oritingu agi to no nga manda no ba ulo
nangon kana kikinam kikilyochi kepir kekur charitishek artam keista agenge ko kale kilya kitonon kora ama ilan amu mailany ngorietab kayweishet yebit kayweishet ngoritin yo komami kitonon nang manit ako ke compromise imanda no ibaru logoywek chemejen kale nebo ngwaktae kingwaktai ga jege ko ne shetan yakot ngoriet nebo tawernatet ne yae gitarane namatay geleni ako aramor no way ngalontan ako anamano no way ngalontan bo yatab kanisa ye jebe abdor gas ko no way ngalontan ko ngaya kapit ngalyon kokwet ko may ganye ire ngoriet ko bator gas may iboti may ganyo ko keger jimbugo itilare ger jimbugo itakwana no ke gondar natet ko ga ko may shetan ko terter no gore na berber na tamane sigelen jornat gerip ke ngasarta ga tokol amut ke shetan ko bay shemeste to kitigin ako ngey putitiagen ko letam ko tarar ko kasemet ko mogol ko logoro yo het ko mo gero bo yonda ni ilaji tai po jago na bugoy ko may ganyo tan bugoy teman gile ngato istirten ya bo ka sel ya ngol nyaone wendi tuk ile ni gay hara kigertina agrose ni sel ya mesema taun bugoy akwane no goje gine da ko mo setan igno to ko nyorna ke gari ke ba Jehova de mi ko grenda ko be riso de tul aso bit ke to non se ko gilum to tim kala jitab Jehova kala ko ba isie chamnyet ko selana nyina kala ba isie rergey ba isie galiet ka tol kita na tinye tala shit kala jita ne moitai kita na tinda ribet apke ngali ana ko ngalali ogo reter na tet ku isie tan ngot ko me ku jita ribege ko si mo jiribke ko magi mo jiribka jege ribe tamere tab Jehova ngi la kita ne lel nga mo bawlo ko le angonda ndabitu na kabit ko amwat ni tanelel ko ngon game ko barate kale amulo gon ko bata mir ko lugetab ko botuti kale magi mo jenyon ajege lugon kale ki go terter ke iso noto kita na mejegane ki go terter ke iso lugon en murto yot na gataje kale ko bate yigmi en iso ko magi mo tertere kale agot ngebare ko ki go terter ko sir en Kristo Jesu kale yebe porwe kyogi kala get nya sabanta ne lel en Jesu Kristo ko yegi mo bawlo kolle ma kwane na sabe ma Jesu na sabe ngoritin yo kingo mo bawlo kolen ngame ko baratit ko mu tugu kemite agot je ga tola ngaje ko singi mei ngela baratit ko na tai ngogem nyani mo gonjwet ngi ko pirten mo gonjwet ki ko usen mo gonjwet ki ko liojin ko gon ngi kara po ngi me agiru ko ga imo nyang en pirten no mo gonjwet ni go pirten ako kaso ko mo bi gale ko le to ye kwa to ngo munjiji ko kanyala lo mo gonjwet ke magela bara de mo go munyi mo gonjwet go mi te se ga imuti ke masabe te banne ga po tu tikel jon agela ga rura bandani yele ga ru ngo munyi tugo gobun tia tugo ko gobun ji job to gi mo ga ne ba manut ako na sire da to ko ye mi te ngursto jeizo agiru kingan gele mi go mangu ne sir gere rit ne ge mi tenge tiet en Jesu yega amugi go terter Jesu ko ba unu git ndaga mangu na noto te buten nag tebege ko to sit nyega mangu ne no ne git ndaba ulo ana gibendi gelen ngebeji goroite in kigartat ke ngetit kiget ke yele go koromi tabuta be mon ko jita ko gat ga la ngatar taret na to no ko ganu ngap ko mi taren taret ma taret amami mo noto taret ne bay manda ko taret ne mi teji en Jesu nge go laaj porta ne lel te porta ne ma goy na ngor ngame ne barak ko tinda no bawri lagni yewe getit barak age gartat ke ine lagay barno barak agay barno bawri kara mago mi go mangu ne to ke tegir ite kit ne go mangu ne ten Jesu ko bawlo ko ngomeyo ko ruyo ko ganyetiet ko baratet menwa amu mite en gorita Jesu sine tinda ngal yone tebe anangone tese sege time ngalo munere bas karo malumu kongoi mising kongoi Aramaru akongoi Lilian kongoi amu kauma baratet nebo sabet nebo Paulo kaungalal Paulo eng Pilipik akobo kit nebo kamanut nebo sabet amen angitau Lilian koketaune ngaliot nakamwaiwech kole meet kui kikemwaiwech ako kikekas
kolen biik meet ko oret nebo sobondo. Ko ki amu kikeboisie ng'oliot noto kele meet ko oret nebo sobondo, ko kameche kemwa kele meet ko ma oret nebo sobon. Meet ko kiptuboitoi nebo sobet. Meet koboru kele kakibesio soboni sobei ak sobet nekimi, amu betut nekasirto chito anan kame komakomi chichotok ako makeng'ololi, amu mwoiwech sirutikab Jehova kele chito nekakome komakotindoi tilyandi ak ichek chesoptos. So makoi kimwa kele amu kele kikoboisie biik konyumnyum koroi kikure meet amu bunyot. Kole chito meet ko kergei ak matatu. Ngilany matatu eng Nairobi koteitu Naivasha isukan. Kole eng sobet komi biik chesukani eng oret. Amu kakibwane matatu tugul kesoptosi, kesukani Nakuru, kesukani Salga, kesukan Mkutano, isukan Kericho, isukan Kiun. Ko kikeboisie ng'olionoto kokaikai biik koindet komengen kole meet ko kiptubotoi nebo sobet. Matindoi kebeber meet akobo achek, amu meet ko bunyot nekikon Setani kong'ete yekakikas eng sirutik chetililen. Ko amu lembech ng'oliondoni komeche kekuye kele kalang'alal Paulo kong'ololi Paulo akobo kiito kikure meet. Ako matokokuyo biik ng'alek cheking'alal Paulo, amu siretab barwani ko kikoboisie biik eng oret nekitangoe. Amu ameche asoman 1:23 ak 24 kitabutab Filipik. Amu ng'oliot neking'olole ko neimwoe kolen aek nyikan. Iyeku nyikan eng kiit nekanyo eng taing'ung. Ko kamwa kole eng 23:1 kitabutab Filipik amu kikaywa kwenutab tuguk aeng. Kale kikikyo kwenutab tuguk aeng. Atinye maget awo ketebi ak Kristo amu mie nitok mising kosir 24. Ako ngatebi eng bori konyolu kosir akobo akwek. Kang'alal Paulo komwa kole kou kikekaiga eng muguleldonyu ale maget nemie ko ngobit ng'oliot nekabit eng ane atindoi maget awo ketebi ak Kristo. Ingereza koboisie ng'oliot nelen kale Kingereza I desire to depart to be with Christ. Ko ng'oliot Ingereza depart koboru kole kawe. Anga kuyo ngosoman biik kuyo kale Paulo oyie biikchok achame ale takibe ketuiye ak Kristo. Lakawetito chichi ko lakabun oret nebo meet. So ko kikoek ng'oliondoni nekikeboisie eng oretab lembech. Koek mulangoit, koek meet ko mulangoit neyote oret iwe Kipsengwet an iwe maat. Ko kang'alal Paulo kole mie eng ane awo ketebi ak Kiptaiyat. Anan kale ngomwa kunoto kole ketebi ak Kiptaiyat kale ko kararan nitok kosir. Kotos eng Paulo eng ng'alalenyi kotos kilel, tos kimwa lembech komwa amune sikole ameche ketebi ak Kiptaiyat. Tos meet ko mulangut nekipketuitosi ak Kiptaiyat anan ngatebi ko borotet kosir eng akwek. O kameche keng'alale ng'alechu kele Paulo eng baronokchik komekuitos biik baronokab Paulo. Nekit kitabushek tugul kongete kitabutab Romanik baronokchik tugul 14. Kotab komi kebeberwek che ng'ololi Paulo ko ng'ololi ng'alek che nyikisen cheuen.
Chengimesoman sirutik komie eng oret nekakuyet ibe obestosi ak ng'alaletab Paulo kokabois komwa kole atindoi nyiganatet eng tuguk oeng ako mi kiy neikilo, mi kiy nekakochila. Atindoi tuguk oeng chemi sobondanyu, angot chitugul nesobe komi tuguk oengu chechilin. Korok nechilin ingen ile atindoi sobet. Ko sobet nitindoi komawendi keny. Iwe tienwokikab kalasunet 90 kaitetab 10. Kale kenyisiekyok ko kenyisiek 70. Ongenyoru kimnatet keteswech kenyisiek 10 koek 80. Eng kenyisiek 80 chekitindoi ko nyitat nyalilda, tigenet, rirekab kong, nyalilwogik, mionwek ak chebirtech tugul. Ko ngomwoe chito kolen atindoi sobet konwach sobenyo. Noton nyolu kenai ak kekuye kele anganwach sobet neketindoi. Kole Paulo eng muguleldonyi iweke kitabutab Korindoik nekai 11 nakesoman eng Lilian eng Korindoik nebo 2 11 kongete 23 akoi 27. Kale Paulo kianyalil kongete nganaset age akoi nganaset age. Kikibiro 39 konget agenge taitar tame. Kibun nyanjet ak kibit koristo ak kibut ak melit ak kiwirchigei ainet. Kisus erenet ako mame. Ingusub tuguchu tugul chekamwa Paulo, kale kiamite betusiekab rubet ak betut nekimokomitei beek chomuchi ai. Kaama melel. Kale kiarukutkei eng kenyisiek chechang. Kiatebe koristo. Kimatindoi ngoroik. Kochamune biik ingen ile makimuchi kekuye koristo. Aye kityo iwe Timborwa anan iwe agoi yumbo Limuru barak sinai ile mi koristo nemakitangoi. Ko eng emoni chumbek ni achek chekimite America ko eng betusiekab winter komelen kitangoi. Makoi iwe sang ach ngor. Anan kelumgei kityo nganindegei ngorit neu shatit ak iwe sang yun ak ile keun keldo. Isoe amu koristo negei koyomi kowek akoteleli korotik eng bortong'ung kotime. Ko kibun Paulo ng'wonindo neuni eng betusiek chik tugul. Ko kiker tuguk oeng chekakochil inendet. Atindoi sobet nebo bor ako mi meet nenyone nebunyot. Ko eng kabwatutikab Paulo ko kaker meet ko kit ne ngame ko borotet eng anendet. Amu melen kaochi makosa Jehova ako mami kiy nekiyai. Kot kobit meet eng kasarta nekabit ko anyigan ale ngaker meanatak amu borotet eng anendet. Lakini anyun meche kenai kele makale Paulo meet ko kakoek kurget nakituye ak Kiptayat. Kikoboisie biik ng'oliot kiakase keny kotaming'in kocham keboisie ng'oliot nekilen pass by. Kele kokosirto ano. Ko ngewol Ingereza ko pass by. Kotekemi Kipnene nyokowal biik kele achicha mako pass by kilen pass on. Ko pass on ko kelande eng bitoni ilongji bitoni. Keboisie meet kele kakolanda chito eng emoni nakikere eng konda akomi ak Kiptayat eng kipsengwet. Ingeng'ololi nguno kokasech akokere tuguk chekiyoe eng emoni. Awe mazishi age lekimite mazishi. Kokait saa 7 kole chito age nebo bichu ingen ile saa 7 ko lanji nekocham keamisiei. Ongekochi nafasi kitikin kesishe kwam lanji ak Kiptayat eng kipsengwet. Komakisishe kabisa tugul ile mazishi kekochin biik heshima. Kosisho biik kele sikwam lanji komite ak Kiptayat. Tap kekere koroni sandukut, koroni borto. Tomo kome chito kwo. Koi amune sikeboisie ng'alek chelembechek chekikokaikai keutye kelech meet ko bunyot. Nekakome chito komakongen tuguk cheingen.
ingen nesobei kole mei. Notok amune ngisirtoi eng barabara igere kimasi ak igere kimasi amu iribe sobet. Makoi iwe barabara itorchigei askarit ile rongchigei bara. Botit ninyoni koriku meet. Ngiee sumu kobar. Itorgei kotorin chito ime. Igetkei ime. Meet ko bunyot ma oret nekibendi kap Jehova. Konekale Paulo iman nitok eng sobondanyu. Ron ngoliot nameche kekuye akobo meet amu kito nemwoe Paulo eng yu kole kikoutye biik ako maikuiyo biik. Ngisoman kitabutab Amdoindet, ngachokchi ngoliotab Amdoindet somok. Amdoindet somok komwoe ng'alek cheu chu Paulo Solomon akobo meet ako kakikonech kekuye. Kale kit ngataune 19 somok koiteni ko 19 kamwa kole amu kit nenyorchin werikab biik konyoru akichek tiong'ik. Nyoru kit agenge tugul kou yemee age. Kou notok mee age akine. Tinye tugul kabuset agenge. Amu ama tinye chito etunatet kusir tiong'ik. Amu buch tugul. Koitab 20 anyu kole mite tikityotab ng'alek. Kale bendi tugul komasta agenge. Pa tugul ng'ung'unyek. Ako ketchingei ng'ung'unyek tugul. Ingimi 21 kale ng'o neingen tamirmirietab chito kot kowendi barak. Ako ng'o neingen kele nebo tiondo kowendi ng'ony. Ng'o neingen kele angangome chito tamirmirienyi kowaitegei koki barak. Kong'e nebo tiondo kipketupchi ng'ony. Ko ngomwoe sirutikab Jehova kole meet nebo tiong'ik ak nebo biik ko agenge. Kou noto meet ko bunyot. Nyonyo Jesu eng 11 kitabutab Yohana koitab 11 akobo meetab Lazaro. Kole Jesu maame tupchenyo Lazaro akaoru. Koboisie Jesu ng'oliot ruondo eng meet. 11 komwa kole komwa tuguchu ayekibata kolenji ichek inuchi chorwenyo Lazaro akawendi sang'et inendet eng ruondo. Anga meet ko ruondo. Kergei yo iwendi kemboi birue. Ko ngiwendi irue kemboi ko saisiek 6 anan ko 8 chekabiru eng ruondo itindoi kamang'unet nebo ng'etiet mutai karon. Kotaking'etin kabisa kokanyi ruondo. Kokanyi ruondo kabisa akeng'anyin. Kekere ile mengen tuguk chetesetai. Kabwatutik chekoketare irue ko kabwatutik cheing'ete eng karon chetokomi metit. Logoi itelele eng kabwatutikuk kole ing'ete eng kabwatutikuk. Tab komi biik cherutos akobendat kemboi eng ruondo eng karwotitoet. Koboru kele eng karwotitoet notok kora ko oret agenge nebo kergei meet ak ruondo. Yekairu komengen ile tesetai ne. Ko mutai inging'ete ile kongoi mising kaker sobet. Kang'alal Paulo mising komwa akobo kiitok kekure ile melen kawo Paulo kotuiyo ak Kiptayat eng olin. Akamwoiwech kole bandanyi ko ngobit meet kotoror kainetab Jehova eng olosunot. Ko ngomabit meet ko borotet eng kanisosiek chebo Filipi ak Kolosai cheamdochin logoiwek chemyachen amu tukokere inendet eng borto. Kokanyo kokimite kenai kele matkekimit meet koek kit nebo komonut eng achek. Kingen kele meet ko bunyot. Ko ngoit meet ko kechobokei amu bunyot notok nemakingen sait ako makingen betut. Neiboru kele nyone meet amu borwekyok ko kikiteche kaimutietab kergei ak karit nakitech komi injinit orit. Ko injinit notok ko netoreti karit lakini komi bodit nebortoi pichaitab karit leu karit. Kenoe ile karini ko Honda, karini ko Datsun, karini ko Chevrolet. Ko lekikichopto karisiek chotok tugul kotindoi boditnyi neiboru.
kou noto akichek lekikitekta borwekyok. Borinyo nekitindoi ni ko borto nemei, ako sobondo nekitindoi nekikiyan Kristo Jesu kemunyi akoi betutab ng'etiet. Omwa Daniel 12:2 kale nyone Kiptayat nebo oeng ak sikogetos ichek chemite ng'ung'unyek, neiboru kele mami chi newendi kipsengwet eng meet. Igeni akoi betut nebo Kiptayat konyonunetab Jesu nebo oeng ko yatetab kererisiek chebo koyonik tugul chekikoyan inendet. Ngasoman kurganatak satar kebeberitak amu kito nekamwa Paulo ko kabaibait kole mi tuguk oeng'u chechilo. Kong Daniel ini kale ako ketyo chechang eng ichek chekikoruiyo eng ng'ung'unyek, bendi alake sobondab koikeny ako bendi alake tewernatet ak chutisiet nebo agui. Ko kebor Paulo komie eng kanetisyenyi kole melen ngome chito ko kawo kipsengwet bo oret meet nekituitos ak Jehova. Meet ko bunyot amu tengekto. Ako kibut sigikyok kibo Adam kokon meet. Ko kinyokoterter Jesu meet singeyan Kristo Jesu eng mugulelwekyok, ko ngobit meet kokiruiye keken betut netun nyokong'ete Jesu eng ng'ung'unyek. Ko eng surutichu ko kokonech kimnotet kenai kele kikeyan Jehova eng mugulelwekyok, eng sobonwekyok ko kinyikonik kou Paulo nemwoe kole ngoit kasarta nekeme ko keru igeni betut nebo iriaket nebo let. Kou yekamwa eng Thessalonike netai 4:16-17 tun kikute iriaket ako ng'etyo tugul chemi ng'ung'unyek, ng'etyi sobondab koikeny ichek chekiyan logoiwek chemiach ako ng'etyi tewernatet ichek chemaiyan logoiwek chemiach. Koboru kole ngami biik kebeberwek oeng'u, makingen amu makirwokchinigei, makingen kele anum kowendi kipsengwet anan mawendi. Ko kamwa Paulo eng muguleldonyu amu ingenkei Paulo kole ngawe eng meet ko borotet eng ane amu kitun ketepche ak Kiptayat amu ingenkei eng sobenyi. Ko eng kebeberta kole oyie eng kaniset ko katakararan akaitotebi koboto icheket, lakini amu tukomi boroindo amite korkoret ko ngame ko nesere, ko ngomame ko tuko borotet amu tokakere ichek ak ang'ololchini icheket. Ko nito nekonech kele eng betusiekab ng'oiyondit ak kaimutik keng'ololi kou Paulo amu kiterter inendet eng borto. Ko kingakoterter eng borto ko matoker meet koek kit nemuchi kokochi inendet koimutiet. Kolechin kobit meet ko matindoi ng'al amu kiatil kesinyu ak Jehova. Ko ngomabit ko borotet nebo kaniset. Makityo kele kamwa Paulo kole awendi ipketuiye ak Kiptayat kou yekikobwatita biik chechang. Ako meet ko ma oret nekebendi kipsengwet, meet ko bunyot. Kongoi. Mi chi netokotese ng'olyo? Natai kiboityo nerubei. Kongoi. Kongoi, Ibendi Pastor. chito. Oh, sorry. Acha, buket ni ng'olyo itestai inye ites. Acha kamatinye kameche atoi, testai inye. Ng'o nerube kou Anendet Woi, nerube. woi, Oh, Pastor. okay. Yes. Akashanyu. Acha, kongoi. Kongoi Pastor eng boroindo nekaimuchi iib. Kebeberta neking'ololi nguno ko somok kasi kong'ololi kelumdagei. Keeku kit agenge. Kelumdagei eng kibagenge nebo keeku kit agenge. Kang ye kakong'alal Jeiso ko kangokes boisienyi kole Jehova kwanda. Kongoi amu kiyokwo katar boisiet nekikono. Ako kotomo anyun asoe kit agenge ale ingoek ichek kit agenge kou ya agenge inye ak ane. Asikonai ng'uny komugul kole kiyokwo. Kitabutab Johana 17:21-23 komwoe kounoto. Kale sikobit koek ichek agenge. Kou ye imi inye Baba eng ane ak ane eng inye. Asikobit koteb ichek eng achek akobit koyan ng'uny kole kiyokwo. 23. Ane eng ichek ak inye eng ane. Asikobit koek ichek cheikesunotkei eng agenge. Asikobit konai ng'uny kole kiyokwo ak kicham ichek kou ye kichama. Age tugul eng achek nekikoyan Jeiso ko kikoek baoriat
neiborto mieindo nebo Jehova. Ako mi baornatet nesire noto. Yetuiyo tuyet komugul nebo kapchi, nebo kokwet, nebo kaniset, ak eun komugul kele chomtos bichu chomyet nebo kwong'ut. Iman mi Jehova koboto ichek. Koeku kaniset neibortoi kou tait nelolei. Makayaneng'ung inyegei ko ichichak mi noto. Ako ngobit kora koshinet nekararan, kekwong'e kele kakabo iman Jehova ak lembechek chekitoi setani kong'ach komaiman. Ko ne kit nekimwa Jeiso kole bo komonut asikobit koshinet ak kibagenget. Kitabutab Pilipik 1:27 kokamwa kole ak ingoek atebeng'wong nenyolchin logoiwek chemyachen chebo Kristo. Asikobit anyun nganyokerok anan komomi amuch akas akobo atebeng'wong kele otonondosi komie eng tamirmiriet agenge eng muguleldo agenge okiligei akobo kayanet nebo logoiwek chemyachen. Kit neamdoi mising kosir akot amdaetab logoiwek chekibendi kiborostoi anan ko tuiyoshek chekibendi keamdoti kot eng kot ko atebeng'wong. Ingoker biik akole iman kikotebi ak Jehova chichi anan ko kwonyi, koibe logoiwek chemyachen chotok cheichutu biik chechang kole ingot ko ngenam logoiwek chemyach ketebi kukai ko kachem akine. Ako ingot ko ing meng'atoshekyok ak ateboshekyok komatogu itondab Jeiso. Ako ndakimwoe lelen ke Kristianik koeku ng'wonet nesamis nelen chito ngot ko tun ba kipsengwet chu to awendi akot akine kaikai kosir cho. Ko ingotoretech Jehova amu notok. Kamwa tugetab maonatet ng'oliot eng yu nekamwa kole ngoit toiyet ak tiyet eng kaniset ko atkan kora komong'u amu menotet ak laskeita. Kala yepnyo magutikab ing'ony ak katororetabkei kaniset akotebe muguleldo komanda tamirmirietab Jeiso. Tatyo kobit lasketabkei, kamuletabkei ne ing'oshinigei chi akot ki nemeityini, kobit tiyoshek, kobit taiyoshek, akobit konyalul kaniset amu kopcheak kobit kebeberwek chechang eng kaniset. Ako kisa Paulo kosochi kaniset. Kale ne eng kitabutab Efesoik kurget 3 amache ataune koitetab 14. Kale ne eng kitabutab Efesoik 3 koitet 14 akoi 19 kokale amu nito anyun atuntini kwanda nenyorune kainenyi oret age tugul nebo kapchi eng kipsengwet ak ng'ony asikobit kokonok kou mokornatoshekab torornatenyi okimekitu eng kamuktaet eng tamirmirietnyi eng chito nebo orit akobit komeny Kristo mugulelwekwok eng kayanet asikobit yotinye tigitik ak lumdaetabkei eng chomyet onyoru kimnatet okuye koboto tugul chetililen ole te tebesindo ak koindo, tororindo ak loindo kwo ng'ony akonai chomyetab Kristo nesire naet akobit kinyitak nyiet tugul nebo Jehova. Kurset nekikurchei kipsengwet ko makityo ile kaayan kibatisana ak kesir kaineng'ung eng kanisa ako itaito miri netilil asikobit kowalin. Tatyo koker biik chebo kokweng'ung kole oye yetab kosik anom ko kikowalak atebenyi. Kicham kewoche eng koyotok kebiregei lakini kikobit kalyet. Tepche ak manung'otiotnyi komie, tepche ak osotiotnyi komie, boiboen lagok kikotunen orocho iberuri Jehova. Tatyo kokale eng yu kobit teget nekakitech tamirmiriet nebo orit akawalak atebeng'ung kot koker kokwet kokuskong kole biik ne nekinai
amune sioter eng atebosiekwok ak kit age tugul. Ko amu kakonyindo amritab Jehova ak itesetai ilonye kotugul eng naetab Jehova, kot kote ine olete koindo ak tebesindo ak tororinindo ak koindo kwo ng'uny nebo chomyetab kipsengwet. Ye kainai chomyonoto kowolin kotitalaitu. Nakot ndaakse chooksei ko kainai Jehova eng oret ne ter. Mongen ale eng logoiwek chemyachen chekikinai ko une atebenyo. Tos kikonyo kalyetab Jeiso kotebe sobondang'ung anan taketinye neregek? Mana chi ko kitoloen kemi kanisa amu kiribegei. Nyebitu kot kosise lakwet kole so ngot ko ng'alekab kanisa ko chuto chengemi gaa koilet baba anan ko mama wembeit kutit, lakini ngeba kanisa keleni losunot Jeiso, kalyetab Jeiso kityo. Ongewekchigei Jehova kesom kele tos kikenai Jeiso man? Koketyi Paulo eng kitabut kosirchin Korindoek agenge eng Korindoek netai koitet 2 akoi 7 kokamwa kole asirchini kanisetab Jehova nemi Korinto, ichek chekikitaban eng Kristo Jeiso, chekikikur koek chetililen koboto tugul chekurei kainetab Kiptaiyandenyo Jeiso Kristo eng komosta age tugul. Kiptaiyandenwa ako nenyo ingotep koboto mieindo ak kalyet nebunu Jehova kwandanyo Kiptaiyatab Jeiso Kristo. Amwochini Jehova nenyu kongoi kotugul akobo okwek amu mieindoab Jehova nekikikono eng Kristo Jeiso, amu kikeyaa koeku mokorek mising eng inendet eng kiy age tugul, eng ng'alek tugul, eng naet tugul, kikobikimito eng baornatetab Kristo eng okwek asimoletu eng konunet age tugul. Ogeni ng'ang'etab Kiptaiyandenyo Jeiso Kristo. Ko kale eku kanisanatak netinyei kokochinoik, netinye lolongindo akotinye chomyet akotinye talentaisiek cheterchin amu terchin biik chemi kanisanatak akoetu chitugul tatyo keboisie talentaisiek chotok komokornone kaniset. Mi netochei, mi neingen kokaikai, mi neingen kocheng, mi neingen korib. Koek kaniset neimuchi koek ole kimwechin amu len chitugul oyie ngot kotebi ak bichu akoeku agenge ak bichu kokoiso. Oret nitok nemoche kipsengwet, oret nitok nekiyoe luget kot kiterter Shetani. Amune? Koite 10. Olosomok mising anyun chekitupche eng kainetab Kiptaiyandenyo Jeiso Kristo ale amwa tugul kit agenge asikobit mabit besiet eng kwenung'wong, asikobit oweku cheikesunotkei kibagenge eng kabwatet agenge eng kirwoget agenge. Atkan kora kowire Shetani bomit kaniset akimuchi kesiregei kiy kitigin neka makikuyogei akong'et maat koter newendi maatak ipkoek kasit kotko makikotegei, kotko mutai kiyopchi mochokor, kotko kilen kacha kakile makikoti kaano Shetani kong'ete kiy kitigin ako ndami kaming'inetabkei sikewe kele oye nyoiwo kat, oye makuye ng'oliondonoto anan kioib koyait anan kitakas eng oret ne ter kobit atkan kora eng yotok nguno oret nekakimuchi keyae kakaikaet noto nekasom Jehova, noto nekasom Paulo. Ingot koek kaniset kit agenge kokere ing'uny komugul akole iman kikonai bichu Jeiso. Kounotok ingeng'ololi eng yu ko king'olole ketonon, kelumdagei, keek kit agenge akobit koshinet akochut chechang logoiwek chemyachen yekatunen akowakta kaniset akoner eng tolosiet ak kalyet.
tos mi chi netinye kebeber netesei eng kebeberta notok kotomo Agenge akur. tiptem kongoi pastor. Ngates ngoliot ingin Philippic nekesoman 1:27. Kale ako ingoek atebeng'wong nyolchin logoiwek chemiach chebo Kristo. Kale ngot anyo akerok anan ngomami ane amuchi akas akobo atebeng'wong kele otonondosi komie eng tamirmiriet age tugul eng muguleldo agenge, okiligei akobo kayanetab logoiwek chemiach. Mi kiy nekocham kekure leave the talk. Leave the talk ko ye ing'ololi iyekenot. Kongolen ing yu itab ikose kora kemwoe kelen this is live screening. Ngo YouTube komi kiy netesetai saiyu. Ngo nebo president anan nako kikoitoi walutik chebo KCSE kelen live. Mi kiy nelen sobe nguno ko kamwa Paulo kole can we become live citizens? Nengimili imi kengen kele mi kristianindet yotok. Tos iborgei atebet nenyiketindoi kele kisoptosi eng Kristo eng bandanyo eng ng'ololutikchok eng atebenyo eng kristianatet nekitindoi sikobit koek nitok tewernatet eng kambit nebo setani akoek borotet eng baunatetab Jehova. Amu kimeng'ishei eng kaiwet nebo Jehova kesoptosi eng atebenyo nelen biik oyengemuchi kanisa ne kaniset kosobei matkemoche kaniset nekikome eng atebet akikobul eng sobet. Ongewekchigei Jehova eng mugulelwekcho sikeku chesoptos kong'ete gaa, korikyok, kokwet akoi kanisa. Konyor biik borotet kusik. Amune simasiku biik chechang koker leu, kertoi lekiteptoi. Ingwo ngokiet kityongon kokweng'ung kotosibar ngokianatak aninde sumu. Akanyon ngokiet nekwolilenot mengen is ngokiet amu kacheng'e amitwogik. Irong'chigei ngokietab bich iwir mbanget ako ii kristianindet. Tab komi kunotok korot nekikobit kotko kikong'ot konde chito kabisa tuguk koker kole mameche ketuiye ak ano. Tos imeche iamdochi logoiwek chemiachen chichotok? Kisoptoi ano ko ki kristianik eng kwenutab sobetab biik chechang soker biik lapkeiyet nekiketach eng Kristo akole bo iman Jehova nemokere amu akere anum nesobe kou Jehova nemi kipsengwet. Makoi kimuch tukchuto tugul ingot koma Jeiso neng'ololi eng oritinyo anan ko tamirmirienyi nekonech kaming'indetabkei. Kounotok kale Paulo eng Pilipik 2:12 akoi 15. Wai kit age tugul ma eng kang'ung'unyet ako eng chomyet. Ongewekchigei Jehova kesa kele Jehova mamuchi eng ng'omnotenyu, eng kimnotenyu, eng somoloikchu. Bortonyu atkan kora isikosubo neregek akosome asikobit koek Jeiso nesobe eng ane akomegei boiyot nekibo keny Adam. Kobartagei logoiwek chemiachen. Kongoi ngatany mwalimoiyot nerubei. Kongoi. Awekchini kongoi kanetik chekakondoi eng lesson nebo rani. Amite kwang'wan kasi atoroti nemwoe kolen kibagenge ak nyiganatet. Kibagenge ak nyiganatet. Kateb chitab lesson sirindetab lesson kole ne tilyandit nemi yekimi kibagenge ak kikiligei akobo kayanetab logoiwek ak nyiganatet. Ngesoman kitabutab Pilipik, ngesoman kitabutab Pilipik 1:27 akoi 30 komwoe yoto kolen ako ingoek atebeng'wong nenyolchin logoiwek chemiach chebo Kristo si ngot anyo akerok anan ngomami ane
amuchi akas akobo atebeng'wong kele otonondosi komie eng tamirmiriet agenge eng muguleldo agenge, okiligei akobo kayanetab logoiwek chemyach, amat komuok bunik eng kiy age tugul. Notok kabarunet netagunot nebo luset eng ichek akobo yetuneng'wong ak bunu notok Jehova, amu kikokonok akobo Kristo, maoyan inendet kityo ako onyalilye akobo inendet. Otinye lugonotok yokereno akokase nguno kele mi eng ane. Kokakekas ing yotok, kokateb ing yotok kele ne tilyandit nemi yekimi kibagenge akikiligei akobo kayanetab logoiwek logoiwek ak nyikanatet. Kingen kele yekimi kibagenge, yokiyoe kibagenge kimuchi kiterter. Ngomite kobendi luget biik komawendi chito agenge, maimuchi koterter chito agenge luget yewendi koborege ak bunyot. Lakini yeituyogei biik chechang akobo luget kobitu katerteret. Keek agenge eng kit nekiyoe kokimiti nyikanatenyo, koisto nyokoriet. Lakini yeitelel itelel chito agenge akikere bunik chechang kobwone kobitu nyokoriet akisorendoni eng yotok. Eng kaitetab 27 ko kaibor ing yotok eng Filipik yotok kasomani kaitet 27 kokebor Paulo kokimiti kristianik kotelelso komie eng tamirmiriet agenge, koek tugul agenge. Kale tetutietab setani ko kopchei akoterter. Boisie kunotok oindet kopchei akoterter. Kikere akot eng Adam ak Hawa kele kisikoterter oindet eng kit netai koberber Hawa ko amu kimakomi Hawa ak Adam. Ko yemite katuyet anan yemite ko ki agenge ko makoi kiterterech yekimi agenge ak keyoe boisiet agenge. Amu notok boisie oindet toiyet neibu akot eng kaniset kobit toiyet. Kaniset nebitu pcheetabgei komatesetai kanisanatak komie. Kaniset neibu oindet chomset anan koib tugun chechang asikobit kobesio biik komabitu kibagenge asikobit koit kit agenge nekoe lengo agenge kobitu toiyet amaakse kiy kunotok akoterterishe oindet. Kale kimwa Jesu eng yotok kole kimwa Jesu eng kitabutab nekisomani eng yotok, kale kimwa Jesu kole ngopcheak kot inege komaimuchi koyotok kotonon. Kingen akot achek eng sobet nebo atkan kora kele ngopcheat kapchi yemang'alaldos kit agenge boiyot ak chepyoset ko angomi lagok katikati yu ko makoi kotelel koyotok. Amu ng'alali chepyoset kit agenge kong'alali boiyot kit age. Ako ndekere kokanyol yemite kapchi kong'alaldos kit agenge kotepche komie akobitu kalyet eng koyotok. Kibagenge kokonech kamuget kisuldae boisienyo nebo maonatet. Ko ki ng'etunenikab maonatetab bukuit. Kinyorchino notok kitabutab ng'ang'utiet 12:17. Kale kiborostoi logoiwek chemyach chebo koigeny koamchi ichek chemenye ng'ony ak bororiet age tugul ak oret age tugul ak biik alak tugul. Notok kitabutab ng'ang'utiet 14:6. Ko ngetinye kibagenge ko kit nebo kamanut asikosulda kiyoknotet nekikokonech Jehova asikobit keamde logoiwek chotok kikokonech keamchi ng'ony tugul ak biik alak tugul ak oret age tugul. Lakini boisie setani ortinwek chebo toiyet asimatestai boisiet nekikokonech Jehova. Lakini unotok kotieme oindet mising kobesio biik anan koib toiyet asimatestai boisietab Jehova. Kingen achek tugul kele kikiterter oindet kobo keny. Kikokonech Jehova karik chekitertere oindet, notok saet.
kale ing kitabutab Pilipik kaitit 28 kone nekamwochi Paulo biik eng yoto kochere eng yoto kale amat komuok bunik eng kiy age tugul. Noto kabarunet netogunot nebo luset eng ichek ako bo yetuneng'wong ak bunu notok Jehova. Kikere kele akot kingende Paulo korkoret ko kibwoti bichoto kole makoi tikotestai boisietab Jehova, lakini eng yoto kokitestai boisietab Jehova akot komi jela kokitesetai Paulo kocherei kaniset kokilgei koek biik agenge, koek cheng'ololi kit agenge akotuiyogei tugul. Lakini Shetani ko kikiterter, makotinye kimnan age tugul. Noto ngesoman eng kitabutab Petero netai 3 komwawech ne yoto. 3:13 komwae kolen ngo neyoiwok neya ngotomoche mising kit nemie, ako ngot onyalili akobo imanda ko oboiboen, amoiwei kamuisenwa anan oimgei. Kasoman yoto akoi 14. Kekere kele kingomitei Paulo korkoret kora ko kit nekiyai Paulo ko kitestai kwomda amaiwei sine, mapkotobot ine kole kakolya, lakini kitestai boisiet kokonech notok makiiwei ketestai amu matinye oindet kimnatet age tugul korany tesetab tai nebo imandab Jehova. Kale ngesoman mi kurgotik eng yo chekakonech sirindetab lesson kitabutab Mathayo 10:38, Boisionik 14:22 ak Romanik 8:17 agoi asoman kityongan kurgotik tutigin sisoman alak. Asomani Mathayo 10:38 komwae yoto kolen ak inendet nemaibe kimurtoiyondenyi akosubwo komonyolchino. Ngesoman kokeny Romanik 8:17 ak ngo ki lagok ko ki chebunjinei tugukab Jehova ak chebunjinei tuguk koboto Kristo. Ngot kenyalildosi koboto inendet sikotororech koboto inendet. Ak asomani Timotheo nebo 2:3-12. Tugul chemache kotebi eng atebet nemie eng Kristo Jesu konyoru usisiet. Konitok kakoborwech notok kele kristianik tugul kobune kit neui mising. Ngetuiye kurgotichu tugul chu koboru kole kimurtoiyotab Jesu koma kit nekinyumnyum mising. Kingen kele kinyor Jesu usisiet mising. Kokamwa eng yotok kole neisubi Jesu, nenome kimurtoiyondenyi akosub konyoljin baunatetab kipsengwet. Ko eng notok nginam kimurtoiyot koma kit ne nyumnyum mising. Inyoru nyalilwogik, inyoru birutik chechang, ako yeibe notok ko kitabut nekokisoman eng wikit konye ako kit nekimwa Paulo kole oboiboitu eng Kiptaiyat kotugul, yemite kaimutik ak yemite yekiboiboen. Ko yeibe kimurtoiyotab Jesu ingen ile kinyalil Kristo akine ko kit nemanyumnyum mising, lakini yeinyoru usisiet yekimi ng'onyuni kamwawech chitab lesson sirindet kole mi usisiet eng ng'onyuni bo kabutet. Ko biik tugul chebune kristianik tugul kobune usisiosiek cheechen mising cheng'wonen. Bune ng'woninwek chechang, nyalilwogik chechang. Kikere akot kimuchi kinetegei Job. Mwawech kitabutab Job kole Job ko ki chi nikikoyonin mising, nikiyoni Jehova mising, lakini kikere eng yoto kele kibit kaimutik eng betut agenge.
Kiibit nyalilwogik chekinyalil Job chekiipchin oindet. Lakini kikere eng yoto kele eng tugul komelen kele kiistagei kayanetab Job anan kiistoegei Job Jehova. Kimuita Job eng kaimutik chotok tugul. Kobor kole ko ki kristianik kebune usisiet anan kebune uinwek cheechen mising eng ng'onyuni amu notok neibu oindet. Kibune ng'woninwek mising yekakenam kimurtoiyot akisub Jeiso. Lakini kingen kele kiterteri yekimi eng Kristo. Chutok tugul ko kaimwek chemite ng'onyuni. Ko kakocherech mising eng yotok anan kacher Paulo kaniset kole koek kit agenge. Konamgei tugul, konamgei akoek kit agenge. Asikobois amu agenge, ngeeku agenge tugul ketikei shoulder to shoulder komaitertere bunyot. Yekikimitkei eng yotok kakinetkei eng yutok akobo kibagenget. Kakenai kele yekitelelse tugul komami kiy neimuech. Yekimite kibagenge ak ketinye goal agenge anan ketinye boisiet nekingen kele kiboisiechini Jehova ko makoi komuech kiy age tugul nenyonjinech against us amu mi Jehova. Kale ngomite kibagenge anan kokere bunyot kibagenge nemitei kobitu nyokoriet eng bunyot inendet amu kere kimnatet nemitei eng biik chekatuiyo kibagenge. Akakenai eng yotok kora kele makimite achegei, mi Jehova kobotech. Yekikiligei ak kemi boriet nekingen lengo agenge kekimekitu ako mami chi nesiche nyokoriet, kingen kele kitiegei tugul akomi Kristo kwenunyo. Tos mi chi netinye kiy nemeche kotes? Kongoi, kongoi eng lesson nekabo rani, ko kongoi eng akwek chekinetigei kibagenge tugul. Asame ale ngomi kiy age tugul anan komi tebutiet age tugul omuchi osirwech kou biik chetesetai, mi biik chekemi kibagenge kosirwech en atkan kora kotebi tebutik kou yekakomwawech Lilian kole eng icheket chekoteb tebutik komi kokisirchi eng yotok kora akotakewolu alak. Kotestai, ongetestai kibagenge ako mi kora lesson ini ko kimwae kora kele lesson ini kinetigei ng'ony tugul keboisie lesson nekergei eng Adventist tugul ole mi. Ko ngitinye tebut kora anan imeche inetkei mising imuch iwechi kaniset age tugul nebo Seventh Day Adventist amu kiboisie lesson agenge. Ko otogotin kora eng lesson nebo wikini nyone nemwoe kole nyikinetigei tugul nemwoe kole kibagenge nebunu kaming'inetabkei. Kongondoiwok Jehova eng wikini akoi ketuye eng wikit nenyone kora. Ongesa. Kamuktaindet Jehova nesobe koigeny. Kongoi eng kasarta neuni Jehova nenyo nekaikonech asikobit kinetkei akobo lesson ako sikobit kechergei. Yekinetigei mising akobo Paulo yekingomi korkoret ak baronokchi chekisirchi kaniset kochere kaniset. Ikonech Baba sikobit koek notok kanetisiet neimuchi kocherech akichek asikobit ketelelse keiku kit agenge. Aketienengei Jehova nenyo ko ki kristianik chekilewenech koboch taunet. Ako yekisut kimurtoiyot akisubun Jeiso, kesome asikobit iborwech oret neimeche kebun asikobit kekimekitu yetekemi ng'onyuni yemi usonoik, yetekemi ng'onyut nebo tengekto, yetekemi ng'onyut Jehova nemitei tiemutik chechang, kesome asikobit indoiwech asikobit keeku agenge. Akesae Jehova kele keitchi bounoteng'ung yetun iwege inye. Konech kakiletabgei, konech ketelelse eng imanit. Ara mami kiy nekinetin Kiptayat. Indoiwech ak iribech akoi keit wikit nenyone kogeny asikobit kinetkei ketestai eng ng'olyondeng'ung. Nitok somenyo eng kainet nebo Jeiso ne Yetindenyo. Amen. Kongoi.